Rwangi rwa urimi gukurukira AFA na mabisha ma Kemri ni matirimanite na amemba makia makiamira ni kenda kwariria mauntu maria methirite magishukia nyuma kimera giki bamwe na miario iria yumirite kiri mucemanio uyu ni ubatu wa kwethirwa na gikarogia kuruthaga ucunkuni uria ugatethereria kwanania ati umamira ati mbogita thirikari ni yugite ni yumitie muno ni kenda gucua thoko cianje nthi cianja na ntuko ite kurasha mauntu makethirwa makibwa. Dennis Mugendi ni wewe na riboti enu. Kirigi karo kiria kithuraniriitwe ni muungano jwa arimi na biashara ba Mirata Jumira Union iri tongeretwe ni Moses Richoro antu bagwete ugeni mabisa barwangi rwa urimi taru AFA yani Agriculture Food Authority wamwe na bakemuri thina ya mbere iria bakwaninyite arimi na bakwenditungatirwa ni thirikari ni thoko ya Somalia thoko bakwite na uru arekinya ungumania baria bagwita makatero bojurite toro na katos era Nairobi egarinde kuo ekoria dola inya o kilo ugatara dola inya 600 shillings o kilo emwe ugatara 600 shillings wa times na 100 kilograms ile ya 60,000 kuo watu kunie emwe ya mira ukiwa mituru ari 60,000 eweta na muntu tare ngarama guera eweta na muntu tare ngarama guremera eweta na muntu tare ngarama kinya ngarama ngare we 60,000 ekumu gono yawe yogatene uyo gari nekio ntu batukua bwana director no ntore arware komete members baba ari bokuroma na itio kenene thirikari eturungamirite methekale ntore CS wetu wa national ora wa agriculture ninkoroma na gitio kenene bwana director botabukarende nwe na tinwe bolekene nyo arware bwete tukarende twinte tayuno ni tabu tukarinde tupambana na katos baraba endene airport tomba kubenga kuo ari mbeka soboke isokiria Felix Mutwiri urene murungamiri rwangine rwa urimi ndiuga thirikari ya Kenya ni kwandia na nthiguru ya Somalia tontu kiragi kwendekana ni rwaria na mantu ya gwitirwa mpari itikaruru tontu gwacetho buthu kuthoko ya Somalia nayo yure buru bungi kinya thirikari ni ikirite nyoni ithatu njari ni imwe ta kukuga ni onete thoko ya nthiguru ya Israeli Djibouti na Mozambique thoko ire Somalia is a very delicate soko ukweli ama urongo busio o mandege kwara ungetaka kwa tuongee ukweli unaweza chukua ndege yako hapo wewe wako unaweza na sisi sema moja ngapi na my wisdom as a leader mbele ya mtu wetu doko tike pole pole ndio torende dirikari in a way of handling it that we already there is a committee ile kugeta concept kana proposal ya urea kumba antu bandere kibomba kwarirwa thirikari yetu through the right protocols kate wo batu turi agriculture kana turi AFA tutomba kwaria thirikari renge direct tebo lakini we protocol yo mage batu na tuke kimone na atwa platform we yo mayo bishio eta derenge bukopa kuitata kushughulikiwa ko uratu ko bwithia no turakwira challenge ira tu na market you na babu kweta katera anto a lose market ira no to ko to bwithia to lose market you to bwiri ko wala thirikari eka negotiate diplomatic aja bakira arimi nabo ni bathingatire mitaratara iria igito ya utheru urimine na mantu changi mantu jegie nayo mira wikiro mustari ni jwa mbere tandawe ya mbogita ni kiama kia Nakanda mabisa baba riuga thirikari ni utungata aria kinya bakathithia Mira Research Institute na mira nayo kwithwo ikirigirwo gucagirwa ngari ya Mwankita yo SGR ni barikitie ikwaniria na Kenya Railway Corporation mtoro kugura mira yenu especially antuba Israel Europe na gutukungi kuria mira itaga bati kwenda tubora mira barenda mira ina utaratibu fulani tumetaga specialty market niki specialty market kwe mantu ekwenda bubwithia kenda bagura mira yenu then from there bari willing konekana kitu kitu kwa premium. For example, kedra Somali maybe iregora mera yenu 2700.
no specialty market yetu kuelekea tu shaingiro tu kwa utaratibu fulani no babu 3000 kanyara 500 tubetu batu tu kwenda kuwatanira na twenda tu support chama wetu bichoro ila chetu wa wile wa renji batu tu dala tu tete tutekwenda kumala ikwaraiye mantu amira ilakene antu ibe tuwatanire tukarende twali mantu amira turiki tukimwe. Dennis Mugendi, Wero TV, Igembe, County ya Meru.